Light post jong territorial army tikidon lagi jong kibun magi territorial army tengah melak ada penongkat nos pak teli kat no laga jong but kasnem kadai khatra hadu sofu arsnem buat kajaka mare kare shabar kawai gadon Dimapur kawai gadon ha Tezpur kawai gadon ha Silchar kawai gadon ha kidon lagi jong mo jong ketai sampai di video hadu bakut namta detail ki bakamne College pun fibro sah senpat teh kan video mta ngan batai habai de batka territorial army recruitment no labun ma kiba message kiba kali gemta ter ngla thaj ban jawab teh ada ong roha po ka WhatsApp channel ada 4 follow te sa follow ba nganam pan mi re mar ka to por mti kanare kita ki advertisement yo nang no yang no ngal der ngam yo re te menta hadin beda ngalawat teh ngalayo ada kabala tikana ada kada ngapan mi kini video Tekidon ki ba sedang mentah kibun ki jaka gladap sedang kata ka jing penmare kata ka territorial army tetang ba namar jong ka meklia kidon ki mempat dep like no jong ka Silchar te katu te gila dei mentah khat khnai tarik ngapan mi kene khnai tarik te gila ka meklia ka dei mentah khat khnai tarik te Silchar ko te phila do te kiwe bada ki de be hakaju ka tarik mo jong meklia marba ka ei ka ba bun ma ki wan sen nga Kisusen ba ka WhatsApp su share ba untuk kam tho location kam tho area si tho ba like post kum ba si hajar tam ki post kum ta check na po website don area te ka e ka ba kine ki penme kine ki pelaj be ling ba ka employment news kata ka we ba janjar po website don re ka don website ta ma ki upload re tang order of saw upload re min taw snem ki upload re ta ka daw nga su tikana re ban penme tamta lawat layo na po ka employment news te seperti ginian marbang la iru na po video kibun kiwe la dep ya shat kita recruitment dan marjong meklia kanang don teng apun mi ekane yo don kiba interest kiba kwa banlek mare namta kaneka territorial army tetang ka weng la dapan syai kano sen la dapan syai ba hamme khalia kam don re kampat don re kata ka batalion ka bade jong kam meklia mo kinaka ki don Mizoram ki don Assam ka don kita ki don kiwe te giyo ka hinjakala de ngi side ngim don re tagadau kajing mare kam don re hambe khlia ka debi shabar te sape jegane hadu berkut ngan sabatai kawai kidon la kajong ka batalion namde re mo ba ang ba syajar pus cisin mare la kajong ki jaka hamde re la kajong ki batalion la kajong ki jaka mare hamde re haju te la kajong sasngab ha ek jinon kam kat no snem kat no ka hat he ka jaka kumlo kum tatar bat itu ki badan interest ngan sa pensiona kawai biang ka WhatsApp group radon ginon kam kiba ya kwa ban interest kin ya lom lang gawe kin ya lek makin don bet kiba kwa ban lek te phila man lek jang ba ka boss ne phila man lek jang ba ka tren ka song be ka jing ya stu ku jong phi te ngin sa don e te ngan sa yaraban penchai lima ta group ta kine ki territorial army am kidon bun bha te kan ne po jong ka bade jong ka north east side kadon ka 101 infantry dan ka 113 infantry battalion kadang ka 119 infantry battalion 121 infantry battalion 166 165 164 kibun ma don la ka jong kimde re ki juk ma la ka jong ka battalion te ki recruitment ro kila la ka jong takadau ka shubun pus khinlang e baro andrei kide la ka jong te kini ki we laj no e ka badai jong ka Silchar kala dep jong meklia kala dep khat khandai tarik November maladep te kini gue paro ki batalion kide hakaju ka tarik ar pondro tarik November te khabjit hakano ba phenlek ke venue ba khamjan ne kano ba kham kasonga pi ban jet no khabjit thimla are ban lek lang habro khabjit mahare ka ju tarik te ngala tho hangne te chong bata hangne ben ma for only male candidate kidon ni gen thero tamba hagine ki badon ki ken theyam kidon tang jong ka tuka state he ta gen the mot ba no post nam tai gen the ki ba long eligible ya ki gen the me khlia non post rema markini ki we ki infantry am ki de tang jong hitu ki state mo ngan puli hangne for only male candidate in recruitment conducted okay November 25 to 14 December te menta dekhat khandai November ta for only male candidate 107 infantry battalion kane Gorkha rifle 11 Gorkha rifle then 113 infantry battalion kane di Rajput ka 119 infantry battalion kane di Assam ka 121 infantry battalion kane di Garhwal rifle pimo kidon laga jong kalaban jong kane video tu mamne ler ngam batai ba
te segini giveaway ki infantry garan for both male and female tangba ki female mekhalia ki mlong eligible re nai kwa re ban tip pania ikan the ngada batai non kamre ada puli kan the mio re te garan ka 164 infantry battalion kane de jong kinaga te kinaga ngne tang kinaga bun post ba life pa tam gidon tang ta naga gilong eligible gitu dan 165 infantry battalion kane de jong Assam de kane bobun eligible ki Assam khamtam yaga jidi ki Assam gilong eligible dan 166 infantry battalion kane Assam ni Assam bun Assam nin ar lightly Assam gidona infantry laga jaga jong te ngan sabatai kawai te shwawan poe kata kan mau kadai offline lek bi haka tarik ke balabu ar pundur tarik kadai ga simare pijit hakan ga jaka bade ban lek te piakut pilek biak to por penbiang di dokumen te sabatai lut ki ek ta dokumen ba video ban ra man penbiang to ke exam kadai da lapas pilek akatu dara pas kin check medical levi nam ta physical fitness test adap ke exam de kan de hadin nah te ngan subatai swas kini kendiat kidon lagi jong tekadon shwa jongan ne bankong kane deka unit 107 infantry battalion Gorkha rifle kane kade Darjeeling West Bengal mo Jala Pahar Darjeeling West Bengal mau kibakwa ban lej kene phab lej po Darjeeling balej mare kene katarik kade kala jangai ba kana te kande be ha katarik kalong bai ar pundur tarik November baro kini ki nang sakur mede ar pundur November ni next week no por ha te phi college Darjeeling ni college ka post jong ka ne ka TA 107 107 infantry dan Shispa artillery ki post Shispa artillery khnai GD dan sa ki chief committee dan sa kam mess keeper ni di treatment ni mess keeper housekeeper ni di treatment ni ini ke treatment nga sabatai bhaden kino belong eligible class ayu nga sabatai bhaden ska bhamta te baro kolong Shispa artillery post te kami khalia Katari ke depan mare dari 8 November Arjapsan Meghalaya and Arunachal Pradesh tilara pi college Darjeeling pihaban penpoi haka tu modi mendan Darjeeling te pihaban mare haka kan mau kajaka kadai location Jala Pahar Darjeeling West Bengal mama ya kene dika kawe ke unit nari Shispa artillery post kan mau ba then kan wansa next unit kadai 113 infantry battalion kane kadai jonggi Rajput kane kadai hei kajaka kane kadai po Dimapur Nagaland Bahagat Stadium RMS Dimapur Nagaland kane nangjan kane banyaka Darjeeling teki pus jong kane ka 113 infantry battalion ki khambun khindiat kidon kumba Shispa ar pho khandai pus kan mau katarik kande bet kaju bet te pihaban jit kano ba bide ban lek no te hangneru state of Meghalaya and Arunachal Pradesh 26 November 2025 kaju tarik sabjit manu ba college chatu te kidon ka general duty Shispa ar Husan te kadon ka clerks ka washerman but hairdresser itu clerk ka way washerman artillery hairdresser ka way mo kini kidon la ka jong qualification mo so batai den te baro long Shispa ar khnatali post kabon ba GD mo general duty kini de class 10 pass so batai percentage untuk batai den tan batai shoi post tawang ladep ya ka 113 teka saka 119 infantry battalion kani ka 119 unit 119 infantry battalion kani Assam recruitment venue location Masimpur military station Silchar Assam kani kala adap kane to wanam soe ya kata kani tangan ne ko kala adap mo kani kala adap ka khamduna post lu karon khandai post sau total khandai post te khandai fly de general duty kawe gede jong housekeeper treatment te khamduna tamlelere te makane jong Meghalaya kala adap khat khandai tarik November mentakas ni adap kane khnai nomai Meghalaya Arunachal Pradesh adap tangane ko wel adap tamlele nang don kini kuwe filaban lek ini kuwe mo searchar adap te connect battalion and connect battalion kadai ka 121 infantry battalion kanero ka khamjan gare po Tezpur Assam mo ngana pulina infantry battalion kanere Garhwal rifle recruitment venue kadai hapo Solmara military station Tezpur Assam kane khamjan Tezpur te mano bakwa jit khamjan ka Tezpur baneka Dimapur phele Tezpur ne phile ya Dimapur ka songhapi kipu sangne khambun khindiat Shispa live post south tali post Shispa live south te jongka GD general duty dan Shispa ar khandai
Sas ngap bahas pejba chef community ka way hairdresser solder collect gina hairdresser R solder collect way equipment repairer way barok long chispa live ho sautali Meghalaya kaner gaju arpun tarik November arajar arsan lai tali tangka selchar ka badai khnai tarik marema dan ladap ya ka 121 infantry dan kan next kan wan saga 165 infantry battalion 165 infantry battalion to kane ka 165 infantry battalion kane ka dei jongka Manipur mo territorial army home and heart location Noni Khuga Antulhal Manipur gini ladap nomare kane kelas tangan duka santri November ai ba pun mare kane te kane Meghalaya kimlong eligible re ka ba kilong eligible hne ladap tho ha ba rapi ko manlek jong kane ka Manipur le naga ladap thong nemo all India basis for collect and treatment only mudba phila ban late man mare tang nam taka collect for treatment kabade santrik December lapi ko ban late jong kane ka Dimapur mo Tulhal Khuga Noni gini location lapi ko ban late te hante kini ki collect le class 12 mo kane tang ba class 12 kiyo pan apply collect treatment de class 10 ba class 8 te kidon la kajong treatment nam ta ki kuwe mur class 10 te nam ta kane ka housekeeper but washer hairdresser na imtu ngasa batai bhaden kini kiyo di class 8 pass tambah long hablong 33% aggregate subject hapas baro mama te mutba ya kane ka Manipur naga kiyo tang ka kelek bat ka treatment ban apply te kane pila ban lek la rapi ban lek san sambar ka 165 infantry dan kane ka 166 infantry battalion kane Assam kanero te kane kidon atli ke kamare kawe kade po Mizoram kawe kade po dibuka Assam te khamjan dibuka Assam ajan ni khamsheneng che ka Tezpur bakla to te hangnero phimla are banyo te phiyo we tang ya ka collects and treatment only Meghalaya ma ndar rojo Meghalaya te all India basis mo ba ye compete ekta all India basis kabade shipo tarik December arjar apsan tegi post kiduna bhagne dan tang way lai sau san ta collects treatment kiduna bagi post kabun gade bejong general ti telala ko ban lek phila ban lek dan next infantry okay kana infantry jongka 164 infantry battalion territorial army jong naga kane temyo are tangki naga tang naga higiyo ekane bon post ba kadon hadu saus pa live ho inyo saus pa live inyo bagan sebe senrang tambah QA kimyo are kane kade witang jongki Nagaland baik ka location kade Sakhama military station te tangi Nagaland kane wala banyo te tangi tu witang mutba tang santali mutba lightly phila ban jet kawai kane ka Darjeeling ne phila ban le jaga Dimapur ne phila ban le jaga Tezpur kine ki ba yo bat jidi bade be Meghalaya mom tegane ka kabade jong ka 166 or 165 pio tanga clerk spot ka treatment te tang ka tuk ane post duna post te bon te kita habjet kawai ne kita malik mare marba ka tarik kade haju jong kile gilai tali 800 tarik November arjar apsan ta mastu kata kita ki post laga jong kedon bubun tam kade po Tezpur is pa live sau post and kawan saka Dimapur Nagaland spark nai post ka 113 infantry ka waduna Darjeeling te Darjeeling atkana apne milaj re kala jangai plat te habjet negini artali village Dimapur ne village cha Tezpur ta sadisad me phi saya join group saya lek umno village ngono te sa tamtan batai ki detail ki documents ayu ke e bron kamon te namta ka territorial mi to kasnem shwaning kom kasnem kande khatphra hadu sau pho ar snem khatphra hadu sau pho ar snem phila aban lek ban mare namta kane ka territorial army te kelas kidon lagi jong kidon kelas 8 pass kelas 10 bat kelas 12 ka clerks kade kelas 12 pass ngana pej bhang ne da namta general duty kan mo GD general duty bang general duty ko bon post bat laman ge yu ko bon post bat to senior general duty namta ka to kade class 10 pass 45% aggregate amdei ban fit subject ma 45% aggregate baro mudba 33% in each subject kalongkum gile kilongkum ka karkumpan kine kalongkum ka agnivir te kan mau bayar tama GD
class 10 pass sau percentage aggregate jong baro ki subject khenlang te kawai subject dah pila habio bai life percentage sajarong ta plus 2 kata ta kiba ko apply ka kalak kadai ka 10 plus 2 habio aggregate 60 percentage te kawai subject habio 50% in each subject kalak khamya yu te lada giran ko apun lek ka kalak la apun lek kadon ka tu ka 10 Desember basan Desember ha kitu gi artali ki infantry treatment dan artali ya kui treatment class 10 pass 33% each pass no subject 33% each mo kumau ha dan namta ka treatment jong ka ang te la tho mo anda puli bhang ne te la tho ang ne soldier treatment except housekeeper and messkeeper okay gitu kita except housekeeper and messkeeper dari 8 pass ki soldier treatment housekeeper and messkeeper kini dari 8 pass no stipulation in aggregate percentage but should have score minimum 33% in each subject amdon bu re percentage no kanoro tangba de ben yo bai life percentage ha ka wai ka subject te mul ade life percentage jerong ha pass boro kane gade ya ka class 8 pass mo kini yo pia apply gidu na post ba pia apply tang housekeeper but messkeeper ayo treatment ro te kini class 10 pass kabalong kane ambu percentage re tangba pia yo bai life percentage life mark ka wai subject sejerong ha pass ibaro te mudwa pila ban apply gitu gue treatment like no except hang der tho except housekeeper and messkeeper katu ka denam tagi class 8 kane jerong denam gue ki denam tagi class 10 pass to kita lai sau tali la right kawai class 10 45% 30% each kawai class 12 jongka kelak 60% 50% each subject dan kadang sah treatment kawai di 10 kawai di 8 natrai pula syai yang tama ta kita takahat ke depan baik sispa san punyau sentimeter nam tak senrang am batai tang senrang am argen tai kimlok eligible ra tang senrang ni sispa san punyau sentimeter kahat mau ha te baro class 2 ki apply force jong meklia ki ST kategori te ki yo be kata sispa san punyau baro te kita hi baron kam te ki penlong ka jing merek long 1 mile maybe class pa ane kesan spa is khimta san minute shanang gi don ka jong ka timing lai te pinsa tip hi dan kadon ka pull up kadon ka pamere uding tu ka ego tengah aklat ta katu away kidon gitu tu pinsa ayu hi ta ada benta ki documents ki baron kam namta kane ki documents ba pin biang na pilek kede de offline no fisura bi document lek be karali kan sedang sang baji men step hadu shpo baji ka timing ba pin poy yang tu ban register ban yo pan sim ki bro ban yo man mara san hadu shpo mo bu 500 to 1000 ba san baji hadu shpo baji te kapor ba kin sim yaki yuki jongpi ta kama ba pin biang ya ka timing ta ke jilon kam ki documents tang ada batai ketu git kelas adap kasnem adap kahaj adap to kita ibron kam to sa ki documents ki ibron kam birth certificate baro ki adon hi to education certificate ladai pas 8 ne lepas 10 ne pas 12 kita baro ki education certificate jong phi birth certificate kadwa phio kita kabra baik domicile na thai baro kle apply domicile certificate kane nang step na apply dot baro tel adap ST la adon baik religion certificate piapan pok balang nanono tang bakal ada religion certificate piapan ini ba apply agnivir te adon karakter certificate na pok shnong piapan karakter phachna gnomnoro piap private at least ki benang hi merit on merit certificate phachna na po Europe melere gatur na po shnong melere tang ba verify ba pimpat merit dan nepla adap merit tibale merit te kla don hi mapadap te piapan ayum tahi sport certificate kane lada pidon ra lada don labiang don kamre ka pan card beradhar card kini kadon kam namta hadin dap yuk kam mar kini artali dada yuk kam don kam ba yamenta mlale re lada pimdon re pira de ID mlale re tama nda pila select don kam me pan card bat adhar card te kibala don tera imu padon de mlale re nda don kam than re bat ar photali ki passport size photograph in color ma kita ar photali kita ngathrai pila note down kita kitunan kam pide ban ra abade ban lek namta ka territorial army pia blong ready kita te ngabatai kan kat kum ka notice ka pen baik hang ne te pia pen biang baik lagi kabade ka po ka rally ne ta location recruitment ki pan kumno kata
piaban manage mapi piaban redil pa bat day ban self attested la no ikidur on attested mo ikiwe de self attested kumbalong agnewir kumtahi kipan i documents tes kamawa pasnem kadai khat pra adu sau po asnem tanggane hi ke wapan he snem mo te gitu ban terus sajon yak WhatsApp group saya kut mapi village A kan nomor kibene lej village daga bos ka kidom lej kali village Tezpur ban lej Dimapur nat super gidon lej phila ban lej ka travel golong ka aklai kanta lej menta la sai step lapoi tamba poi bi ap sau tarik o ap san tarik poi daga jumare ka de ap under tarik keno vai kata ma pen bet don kam message dengan saya share ban batai gidon kam tang atai tengah try kan ne phila sai ba te sa le ek bron kam itu ke badan interest tangi nahi pulis won